we share meeting dinner ama owuswa na down me di address say na trending issues and some is fresh cra and I be better dra e we fit dey say so e dey amount say na wa wutie so obetimi enye bi ate e see ade de Ghana ha ejebi da ha e dere pa na honom kene de Japan o so ya compre kwa no we shia nkasa wakoma de wakofa no de wo dere pa na ni so wo hye ate so tija so no so dere hu ate se eye eja nkwa eje ehye eja ensempi na busafo emretie bi ni mu ni hu se hono bu kene Japan ase o mission bi so se o expose amanfo na ne mission no enkofo nko aso e no de ko wonu emu wa expose no wa cheche ni nsemu e de abeto aponte ne memu na warrior ni baby mesophonia wo do mo nsem abeto aponte na ne baba ku bi obo na asem so se sa akola ne de ne mania ni 22 children no ma ne sa 80 format se de bi ade ya asem de na no so ate se ya asem ha ne pa ni how kese pa ene sa akola no na wono de we jani se won ka hye nkodu na de be si bia no be se ne chi e de mu enchemu e de abro ono emu na asem yo di tu dwa no e ma akola no ma me so ba bonten e ma akola no ma me no so de ebufuo ene de se hye so ba bonten se de bi de be ko bia no ono so be che ono abo se wono anya no de ba be si abonten egu no se no so oyo ba pa oyo ba tan odwe ne ba no ope de ba ne yie nto so de hono no so e ba be si ya pawa so no aboni si dia mo bia so ate no honwom no ba ne so de na nya agro fantini ani bofu jokins fraso na ni breso ewo mu ebusafo mame ni tita snap ba kom abrofo de ni bi de mu tese mu odin ni bi no de den ni bi ere no wokra ene enkosua miensa wakasa cheche nsemu bia nsemu ni so awie no Ghana fodo do na bo mame ni tise da bi obata nyesa se wo ba fom na ni papa so afoma na no nchese wo obata no so ba bontira so abefom na kwese fom na mamoda fom atwa mo ehia da bi na hunya so obata be ba bonti abedi se adwuma no na nke senka de hia ne se ko be ye ne se ekobetwe ne ba no abata no ho na emua bi obetimi de apo akola na ko de apo akola no na ko nso simesi yie na nke no kapo no enimguase edema ne papa na wodi be si abonte egu no mfinu nanso eni niemu no se ma me ni tie Ghana for se ma no mukika course ba true no tie pa ma chire no woni ne ba na abiem wo mo sa ba honorable ne na se de kotosere e ba nanim so won fom so nche mo wo mu se nipa wo inform so bata ye hom de abefom ebufo ne ba ye nti so mo hu so ba fom dia ene honorable onye omofom so ntum no fom so enche ho na no na Ghana for bi so do wo ma no tum ate se wo sre honorable edina nemu edima mami ene ne ba na honorable ti at the same figure na ho for no ba no this say ono so ba abonti me ka se Ghana for yen ye de si enim ye tete social media na ye tete nsem ti ye de enwa ne se social media we na e ka se na we na e ka se no na enim na de wo mu akasa a e shame fifni de yen ni ehu bi no no de sa akola no anel Agyapong no so de ne fom so be che ne trampa eyem ni kotokom sika won yi bi da se wo de man so wo twa ne school fees da onu osu se school fees no ti no masam chi o mepa atwo e de happy Father's Day atag na bi omo bua kra atwo bi no mu di no no de se sika no mo pese obeyi e de amom no enko ba ko ba hyawo ni a wo se nya ace hono apuso ashawo ni wasanya ace na ko de atwe no suja wo twe wi a wonim se ye de a wate feelings onya ace kwa no de wu a wonfa ho feelings da wanya na okay na sa same way a wo de beto abonti na abayo na mu sa ba abonti fa picture no Facebook wo post picture no search wo so say search wise words what we say no or can in a way be say asede or the year ni papa ehi bi sa na nkaba be pa chopa nka wo de mo asem ne to da mo fa kire na nkonyasie bia nka mo fa nkoso na de be ye dia nka busu asem ye nto so de ye ni fa ye ntu ye mami we ya yo penimu anka se ka ne ba ne po ye kra ntia no no sa ba bontin bie mami no ba bontin obi abesere body fate no sa ba bontin bie do obufu sho ba bontin wo hwe nsem ode ba bontin a enye nsem ada fom o se honorable nsem oka biem eto aso se mami no mum odelin cocaine oni ni kunu Nigeria ni won delin cocaine ama te se enam so aboche aban na aboma bafie ama won cocaine delin na te se dru ate se aban no ama aban aboma bafie nti won nya kwampo enkwa aboche bem na no na mami no so edeti a wo de atete ne ba wo be ka sa se we se ahye mami na mami no hu se dabi honorable oya te se oya tra ne hye
or ya tradition so no so be che say so honorable so onim no hunsem ene ne ba no hunsem no de be go obu fie no so dere pa no so be che honorable say oja no ehye ha ho so na ehye wo enu ti wa me na ba bontina in a series of Facebook posts no and some mama na e de beto ja ne busafo mama can be enchemu. The first post that what they say old age is not synonymous to wisdom. Ah what they say si wenyi na weni afia na no che say enu anti we nyansafo da bi da yenu na enkombom ye nipa ne nisoa na ye tutu say obi nya onyi na ne nimde ekoso onyi na na nyansa ekoso nanso se nyansa wo pan de fantagi old age wenyi na enye no le che say wo nyansa te bi wa ni tiria efu white pa so nyansa ba ku say na ebi eni ni tim ebi so the second post or the betu John say when a 33-year-old man pays to a barber to lure a 21-year-old lady to his house. Which of the two is to blame? I no or the alleged say ebra honorable no or a 33-year-old man wo share a barber ni bi ka say wono won be kwan bi emfa eye abayo ono Moira no araba loss yi won be kwan bi obra na wono edi 21 years won be kwan bi emfa ni mra ni fie nti sa connection na honorable ye wo hono en wono so barber ni ekwan afa so de le ne ba ni fie nti say adan ni why ena no one from so why be yemlemi no and then the second poster what they eto out they chese honorable katahye bi ena odi nya no nyenkanye ono ankasa ne pemu pa na ka honorable ba ne face to face ha yakaka ompre bibia eso ema bibi enkoso na ebusafo wa fancy wa wasaba biem eta be try say if a 33-year-old man keeps a lead girl in his house away from school and introduce her to weed before impregnating her, how can he complain if she becomes a drug addict? I will be say, hey, honorable, who now see a same year between the one waka, who now the what's in it, and from so be no to the bia and yet unkwana away. A ban is saying, and I wore a branch, ever now a branch at the 3-year-old man. Would see me a pair quine, actually, I buy your local school 21 year academy at the school, or pet that baby at the man. Would be pair quine, but never so actually about fear. What did about fear so when yan is out? O Saturday a year in Bonnet Echeno. Name me away, far away, everyone say no, the Bonnet Echen, not a beautiful. A Bonnet now the Chenamuno, while fired in Yimawa. No, why not? And a channel, send on mayor a drug addict. Why a channel so many junkie no? I always say, I would it's not a year bedroom, who can't a good in Massino. One man the quite say, one man drug addict, I would accuse you on Japan say, well, no, and extend no money and no, well, no, and a channel say, in Drubon Wajma, and which is why drug addicts are now on and who near cross to by carbons because if for Sonia, no, honorable Kennedy, a Japan, as so, a demotion one fancy or was up at him, or say, it is not easier to post lab results of all your 21 other children who all work on Wall Street than explain the process. Just post their hair follicle drug test result. What they there honorable be munsa dia honorable create chini so be there no. Wa mami we ehun say honorable the weak point be e wo hodum. Enu to aboss to actually honorable say hair follicle drug test enya dia ne boy honorable din. Enya dia esum wa che honorable. Enu nti say enya din say obetime ye bi no asa post ni nti honorable mpe kwan ne ma 22 ni nia no. One for beer team and go for testing. Near who will be a mojem when a man near Wall Street were brought actually baby on war and your Juma Moyen. I said, one for me hair follicle results, no, and better than Nagana for you whom ye. Said the bar known Kwana and ya, Nagana for young judge and few. Nebucha for the this one the empire and your same. In this part of the world, you can be a 33-year-old man, lay girls into your house, get them dragged, impregnated, abandoned, and still become the most respected lawmaker. Great country. Or say, your woman we mupe, Ghana mine we mupe, and a wubet to me, a branch of wood dimutetre, I will seek our bibia. Now wait to me, a dada, my one can take it to woman, the young for ma, or young for manua data woman. Now we do my bow fear, who do about fear your momo and no money unknown. Omonum and nobody in real, what's that show me same. One who show me say we are no a jamosa, what jamosa, or be uncle baby, Conaco, oh, we are making me back Conaco, sir, no, dear Musuno, Yasam, Aquina say, wo, but yet, and my shepherd, the knee bra,
ne benya sa post no ne di emra e wo Ghana mu Ghana hankwa na sa nsem no esi etia Ghana fo ene so honorable fo honorable so ema honorable eye de wo ye e wo man mu na enu biem no so esi wa foforo de ba yon say unofficial mayor of religious studies, please bring my history, but kindly start from your kneeling down to beg for me. Okay, Mamisha Sibium. I see unofficial mayor of religious studies, please bring my history, but kindly start from your kneeling down to beg for you know what, on your mattress on the floor. I see, hey, on that way. Unofficial mayor of religious studies. Hey, post of them honorable mami we dey bro. Odari o. Osho. I say honorable mayor of religious studies. Somo nyama eduma ene na sesi ade no stress honorable. So de no nsem a ehinta be ba bontia. Ende won momodia enhya ase wo ebra wono honorable ekoto from epa na cheusunye esre na se wonye bibi emma no mattress so nebusan for o ka mattress asema na den no pa kire nti honorable so just usun honorable man so honorable emma pro won say ubo te say wo boy wo do sa bo nsa yem ekoto sre na say wo ma wo empaso agrodi bi honorable say memenya ye enaba komma o honorable so sre I feel hoye we so any the other eto aso say president of Asin, please, it's not only cocaine for your sweet Wall Street daughters, so one of them is a lesbian too. Can you share details with their hair follicle drug test result? Please and thank you. And the last Facebook post that what they buy out, just what they egu honorable who efi. I no mono so what patch yourself. Honorable Jina Hoyi, and yet ne baba cope. Yaka cocaine and rubonia, and then the baba coupe. Anya anel no kra nkwa na anel no echi no nkwa nkofo bi etu wo ho ne mamba yo ne bi so wo ha omo so mo dele in drug na ebiem so no aside drugs no kra nkwa ne man bi ai omo ye ne ma no ebi wo mu baku wo mu a ho no so ye lesbian ti honorable sheda emfa eno so mra bonten so no de otene o exposing nkofo amafo sem no wo ka onu so fa de ne mra no ode ba no so won fa eye hair follicle test no results no so enter to na Ghana for wo bi ehu na se wo bi ehu de ekoso e wo no kware mu enu ti we otu so de allergy say eye honorable Kennedy Agyapong ne baba kon eye lesbian and e biam so ne ma no dodo na eye into onwe ye into cocaine and aso me into drugs na ebusafo ahana mame no e de ne eye ne Facebook post no esiem na de ebobo bay Ghana for bisa say mami ni earlier post bi ode betu twa say ono no enkofobia fechira wo mo soliciting for the help wo mo bon no ti say on bon na bo ti say chem so on ka na bon sem enter about na enam so nti na wa ba bonti a wo de sem when ya apie ana say de honorable kafa wono ene ne ba no o ma chopa mo de ba ya no ehu ehi enti na wo de sanyama we Gana fo adwemu mesi masa but e bi so ka say dabi mami no what say ne ba no pro ya wa pro honorable esu ho ka wasem ni ano ejino no anasa no so ni tuban so because enko yo na ne ba no efa ho die say na ho to na pomudin ho ehia na ekanyama ekosu krampo ko ho fa no ho enhye honorable first wife to wodin we hu nyama de chance akra e woni ni so ma wo do honorable dia betwem ni so no ma wo ba kwabo no baka na no atum enka ho asem ti ono dia nkwa na we hu e wo honorable hu dia nkwa na koso a enya sesi ade wa ba ponti a onu nkwa e de nsem a tese koso honorable fie ho e beto abonti kofo dodo na adwuma ya mesi masa na ibusafo reactions ne de enya asem ketua kofo akasa Ghana fo trauma dro bi ya mami ebi so tainechi ebi so body tese ebi honorable Kennedy Agyapong ne chi se dabi ade a wo ye no esunsusu aso eno wa ba no so no se obewu ha no apeti wa ha no apeti wa ha no apeti wa no eno nsusu aso eno e ba no so ebi so ka se bibi wo ha honorable anye odo de che ne mania o ha nu bi no wan chifa nkyere anel ene se no ba bo so be ka se ne chopa no nko de be se no o ba ko fa sha woni ba no hu ya o ti da mame na ba bo tinta akwese wo yi o moto twene enu nti honorable be ya honorable no enhwe ho no asem no won pe enka
Nebu dia ekeka koi dia busuafo na nsem wo ho nsem hyesumase nsem hyatade enuti sa asemwe amami ye dia betu da se cocaine na honorable dragging na dia dia man kofo asem bi o mo ka didadara se honorable wo we or the link in drugs no ba che se no kra bi be wo mu because ami be ye kra oba ti won kai kra na nya drugs allegation dodo na no dia ma honorable enuti Ghana for ye bi ye sa drug allegations say ye dia bo about no de o so yo so odwumade no e be baba ne se enokore ana se bi su ka se da bi honorable waye na femu de waye do betimi anye so be bo ne banana eye te se awo wa ha mami wa ha eja wa ha nti we titi ne ba se na we titi ne ba se no enu na anke nhia ase yakola no nti e be ya honorable mu onyi akola no mfini mami ni nsem enche se oncha all court with ni mami na omu akola no se akola ye ni moja na ye ne de no kwa de omo no mo de se obehwe ne ba no je ne ba no ye ni yie dan se obeja no na oni ne mami no de se omo number se na se Ghana for edi wo mu ensem ebe twetwe nke no de ka mbo akola ti honorable person ni mte na te se wonyi obo ni pani so a eno won fa akola no ento ono ankasa won so no won mbo akola do betima ye bi obebo akola no on fa nya mbo akola no won forget na mami no cry because no mami ne de baby a o keka ko na otu se onye na dream se obeka na no atumu eye na busafo bi so hwe ni mpa so mbetie de be fi mami we ense wo de aba echi se honorable baba be yi na no atetensemu ana se yes Exp0ses e ko si odiri be shame je se no police case dia man on de niwa na se de wo ha ye nim no betima aka fa no ho ana ma minimum ne be Exp0ses on abu de ba ko si bia no too much age e be tu nkonya e be cheche mu e de che ahwefo e na etefo de e be yi de stay tuned e wo your channel so by subscribing ana ebiem so no kai se wo subscribe bi na se wo mia red button no so se na be ya every time they be upload video bia no wo so betimi nya notification no e wo phone so na ebiem so no share ma obi a share ma adofo obi bia no so enti de ko so follow e wo your IG page @2much_age_ bidin na ama owusu a mi be sia ene da se na e be sai e hye bi makram